وزیر درve روسیا و وزیر درve سوریه civiyan li Moskowa civiyan piştî civînê konferanseka rojnamevanî bi hev re saz kirin. Di civînê de behsa çi hatiye kirin? Di civînê de behsa Kurdan hatiye kirin. Lavrov rasterast ji wezîrê derve Sûriyeyê Eshed Şeybanî xwestiye ku Kurd li Sûriyeyê bibin xwedîyê hemû mafên xwe. Wezîrê derve Rûsya dibêje wan behsa binpêkirinên li Swêda kirine, behsa binpêkirinên li sahilê Sûriyê kirine û dibêje divê mafên Kurdan li Sûriyê bên misoger kirin. Her wiha got, Lavrov got, divê hemû pêkhate di saziyên dewletê de cihê xwe bigirin. Tu pêkhateyek neyê piştguh kirin. Wezîrê derve Sûriye Eshed Şeybanî jî dibêje tu planeka wan a qirkirina dirûziyan tu neye. Lê got li gor gotina wî ji ber êrişên İsraîlê artêşa Sûriyê ji Swêda derket û ji ber vekişandina artêşa Sûriyê ew dibêje yani Şeybanî dibêje ji ber ku hêzên Sûriyê ji Swêda derketin li wê derê şerrekî navxweyî çêbû. Ну, мы обсуждали сегодня, конечно, наши коллеги поделились своими оценками. ما بحث روشا داویه کرد لگل هف پیشه خوا من نرینن خوا پف گوهرتن لسر روشا هی ام دبینن که دمدیای ده چوا بحثا پرسکرکن لسوریای تکرن هر وها ما بحثا وان توندین لسویدای براوه و شامه جی کر ما بحثا ریکارن شرعی کر اند نوا دو مهن در باس بویده و ما بحثا پیکانینا هل بجارتن انگشتی کر کمینه جی کاری بن بشتار ببن دوی هل بجارتنه ده ده نوا دستین ده صلات و یاسادانین ده جه بگرن ما بحثا پیوندین شامه لگل کردان کر ام دخوازن کرد خودی مافن خوابن لسوریه ما بحثا جوینا ل انجمن آسایش کر و ما بحثا بریارا بلافگرنا هزن یو انه لجولانه کر دوی او بریار بردوام بکه امالی کارین مروی پیشکش دکن. يحدث في السويداء ليس هناك خطة أو نية من الحكومة السورية لإبادة الدروز أو الهجوم على الدروز. تبلانا حكومة نينا كو درزيان قربك درزي لسرانسري سوريا هنا وجي أركا حكومتي كو عم بباريزا هن آلي الروشي درفت دبينن طيبت إسرائيل هر وها جروبين چکدار هنا لسويداي دخوازم پشتراست بكن كو حكومت نكاره روشي آرام بك ددما در باسبوی ده اسرائیل ارتشا سوریه بمباران کرد. ارتشا سوریه نچار بو وکشه. پشتی وی شرکی نافخویی دنابرا بدو و چکدار سویدایی ده چی بو. چارەسەری ئەوە کۆ حکوومەت سڤیلان بپارێزە هەروەها هەر دەستوەردانەکە دەرڤە وێ ڕەوشی ئالۆستر بکە شەرتێن مە ئەوە کۆ ئیسرائیل دەستوەردان نەکە و کەمینەیان وەکە دەرفەت نەبینە هەن ئالی هەنە دخوازن سووریە لاواز و پەرچەکری بە دەولەتە سووریە ji هەشتێ کانونێڤە پشتا خۆ bi دیالۆگێڤە girêdide پەرلەمانە کۆ wê nêzik bê avakirin wê nûnertiya hemû pêkhateyên Sûriyê bike her çeka li dervî kontrola dewletê be wê çarenivîs mîna çarenivîsa bûyerên li Swêdayê be. Biryarên me diyar bûn, nabe sivîl bên armanc girtin. Me ji destpêkê ve gotiye ti niyeteke me ya dijminkar derbarê İsraîl de nîne. Em di şerekî 14 salan re derbas bûne û em ji şer westiyane. Em dixwazin welatiyên xwe yên Sûrî li hundir û derve bînin serhev.